Ripak maling. Kuruk di bulan 1, anjak awal Januari, ya lepas tahun baru, macam khabar tidengi. Dunia lagi setting barong cekelik bani. Nupak ripak ngemaling, teguh lamun terjadi. Sampai luar himbauan ngain keram waspada, dalam surat edaran kenyin ngemulai ronda. Kepahana mahasang sunyin ngebatuk niuk, segala jadi gambang disunyin ngaku ninggok. Kaduat ribu bilang motor sai kemalingan, ku panas ngetang-ketang mak sakut mak halangan. Kejuju ki debingi sino sai tipu rabai, pedom lulok mak jadi merugui wat sai tibai. Mitarmid di pos ronda macam munih angonan, apai lakut media wat sai sangon menahan. Kinjuk cerita nambi di seniok ku garis, kam sibuk di patroli bang gigi kayu manis. Pagi tahayau bela tikulik anjak batang, barong ku bakah tuha mahini tinggal kumbang. Induh raya jo tano ngukui mak gatol hulu, mupudoh ruka hijau niok ninggal kesapu. Megati kebukaran takut api ya juga, jak bias minyak makan laju gula kehuak. Kapaga laju ni usim lagi mentangi, ma pernah tugu sari ku dugan na begilih. Selamun kindo tunas sino sepanjak nihan, pudoh hulu mak bias puasa makung nahan. Batok serba salah asing guai mak tenang, nipa badan saya susah bela dilalang miwang. Lambar 11 Januari 2023, Azwar Halim Putra Barnas, Meranai Kidong Seti, Serungkuk Barnas, Belalau, Lampung Barat. Ripak maling. Kuruk di bulan 1, anjak awal Januari, ya lepas tahun